Mama wakwaba midi ede adwoa search him mesrew na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Owura kwache a oya adwuma ewo Oman FM ono na host program awat ne din the boiling point ede ensem bia todwa na adofo me ka senche no yentie ensem a owura kwache ede etodwa na yesansomra Zimbabwe adie na oil. And also no kra Ghana every month we export or the gold bear $40 million and a free ha ekwamanane na Ghana president crying adamfo na no science and lawyer ya wo cancer happen NDC for esomu na me dey me say afi yaw between now and 2024 say adie ba kon ebema misinformation ne lies akofom ne say enipa bi mompaye no omunya dayeso ni vision no omufa nkoma John Mahama ne NDC ya say no ba pe ye ho beto ye kakra because I say now wakotena fie ba mfie mienu ne fa wasa waba ne ni tirimu ye amute ni tirimu ye amute no de aba bibia nim ana ne sami jamfin so ne communication officer no mo kan ho nyina no a mo tirimu ye amute enti se no enipa bi tumi a wo mo sa bepa di Ghana so no nya so mo wani so ade hu nya so mo wo hwe de mo ha ne se ne da ba ne ebeti asemboni bi efa MPP ho anana na do ho ana MPP fo ho na ye de ahodi nyina akwakogu so yenkangum sa enti enipa any daso a omu hwehwe nyina political party bi ne say asem bi mra a ye betimi afa so aye bibi na nkasa asem we obi ono Zimbabwe Ghana ha obi nim de oba be ye ha okeka wani nsemu a na okoka say Ghana kra every month no export to gold $40 million and edeko na president no na ramfo na no ye ne lawyer and o ka say o kire kwan so a ofa so a otimi ene abibiman panimfo awe na omu enye sika through contracts asam o kan say for example so oba Ghana say ya or say oba beji infrastructure contract na wo ye nsentroni wo ye nipa sabe ya mount tie kakra wako school unim fie nyansa same jamfi NDC ene mo a mon central for obi ka infrastructure contract ya contract ben e prepare be friend infrastructure contract adana ya fedi mo ama sabe mumuti bonkoso no ada edisa enipa yituku monhuso animdwa no odwa enti for example oba Ghana no ye man infrastructure contract 100 million na ono no onye contract no so apet subcontractors bi e de amomo 80 million na 20 na da so no na ya man dis cannot ato amanane na chese one president no ana omo di infrastructure no omo de contract man no akwakoche wo ka sem say infrastructure contract eye de eye kwan eye dansie eye school we ya de ndis mbetimi di mo hanto so na ne omdo mo hato so a friends and trophy here mo kra ho na mo friends and trophy here mo wo ho we ye entimo mo apo ato waste of time mu Ghana for ntimo fi say ye nkra mo ba kan bibi a kira hook line and sinker eya mo call supporters na mudi omo win power enye yi no omo jiri se mo atimi ase omo adwen mo jiri se 6.2 a figure of 6.2 eya higher than 6.7 eya mo achita for those core supporters na omo yan these fanatics mo aka bibi ambeka omo jidie ya bobo ya ye election ya bobo omo awe enso no omo kan kire mo ya di nkonim na mo jidi na mo nso mo nyina nam John Mahama ya to election wako campaign wa bre results oba oda ni akwa akonya ne atare kra wo hye wa anhwe
Now Tarim Pampa say we no sorry about I want to thank the people of Ghana for they I've heard yet more full moon crop than you at the top. You don't even know how to conduct yourself. Enti eniema ya eni nyina so anipa de omo wi ahyem om de omo ho atoso hoping say eno na babo omo political capital ya one na na way grassroots for accommodate mo so amanya bie mo amunko school then so mo say yemfa mo nko capre mo so mo ni na na ye chia mo a say be mo ni driver's license na mo so still a yema mo nko twitre cause wa ban na wo ho no mo so yesra mo esa chia mo na ye mo na mama kwan ema adwadwantwie bi asebe anamo phobia sebe ankenye politics ya anka yentumi mben nanado enne say jimifu ebetina radio so ni TV so a yesi dia yenima ne nanado ne bawomi atem didie dia yenima ne mpanifo ahemfo atem didie chief imam nom no mo ji omo de ya ne imam so okoyiska ne abonasum se say dia pani ni Ghana pani bia ni Ghana because according to omo no akwan ye wo Ghana ni na yenye school dan ye wo Ghana ni na yenye hospital e wo Ghana ni na yenye nti yenye sa niam ni na ne de wo mo de omu betumi a contribute ama Ghana etumi enya sa niam ne se wo mo bedi mpanifo atem na wabisa ni kuro na wote so no a support os ni ho yes ye bi wo ho as homeless ni ho yes ye bi wo ho as unemployment ni ho yes ye bi wo ho inflation wo ho yes ye bi wo ho Adafo yate ensema owura kwache ede atudwa o kire se one de oye NPP ni na obompai se eye breaking the 8 NPP for ebo hu dawuru ende nkebe ya ka NPP ebetimi e break 8 no mo atoa enyema pa omo eye so nanso hawa NDC for omo ye propaganda no omo etumfutu ede egu Ghana fo ani omo ekensema enim etwa entro ene akohwi ede egu NPP amayoko ne so no ankebe ya ankaman penida His Excellency John Dramani Mahama ensanso embeye president na obeye president na hardship odi embe komino etumi ye na akase ye kasa ne yehu say yes eye oman penny His Excellency na nado dankwa ekufuado at that time na wakogena home eno na Ghana fo ye behu say oman penny His Excellency na nado dankwa ekufuado ebebu Ghana membu no oye niam bebra ede emfaso na impuntu ede abreye after all no NDC fo niam papa ben na omo eba power omo tumi eye ede eboa oman Ghana omo enye bibia ba essence omo akọ opposition for 8 good years now omo pockets are dry no mo pesika ba bedinti ene propaganda de nyasem keto akra nti owura kwache kire se kono nko a anka NDC amayoko no sansombra na omanpani dada John Dramani Mahama mbedi yenso na yenhwe ohaw na tete a yebekom na Ghana fo emfenkai eye His Excellency na nado dankwa ekufu ado